97.1. Hey! Welcome to Friday.
97.1. Hey! Okumaini, Yediani, Yekramuche. Welcome to Friday. 97.1 FM is rocking. We are blazing. Okuma Radio. Okuma Radio 97.1. Okuma Radio. We are blazing. We are blazing.
Let's
station with your man Kenya on Common Radio 97.1. Hey. Check out the time, just about a minute shy, 8 o'clock, and it's a lovely Friday morning, the 2nd of June, 2023. And June, Bosone there to so, a bien, Pino, any Amiensa Emu, and I pay yet now see Ufia. Quite my memory watching, ready about it. Yeah. Boko dear. Yamidi Acheme, Memoye, Papa, and say, yet it's good news. Yet it's a good news, pa. I'm now Park no. Ademi Park no. It's a good news. Contractor for now be dra. I won't be dry a penna. Almost to crowd bar has say, Nya nonka, or Aroma, with me, dear from Nanko, be a bomb, and ya say, single room be crano, anka, one bedem, anka, one bed to me, Ayajumano. Kwame ma watching and Casabamani.
Yo, Martin. Enya na host no. Nti ema wachi a oje so efi ti sɛn. Kwada na ho yɛ. O se ai wo ankasa mapo mu yɛ din. Bibi agina din o se ai. Em se ne wo kan no. Yeni kan ma tiefo achi na ayɛ na o ma se o ma free ne da ha. Na pesa kesi nkoma boafo mo boa eni wankasa list wa kwa mene da kosa ma afo bi nkoma DJ Donzi DJ Zigibi eni Gideon Nto bekuya no pe da mu nyina asese mo boa yan kwani asa bebre so no kwase mo ni se ene fida na nkese do bra kwantu brem na mo fa chen hye bi ye no se nipa nanya pofrim putupru tibia bi nti wantimi se not brand information by no na ekwanim ti ebesre mu uwo obi unim obi na osefata se ebia onya kwanya no beka na se mana ehye nkran ebesre I think say we are in this together na yenya wo mu na yintimi no mu enye adwuma no kwa fa na ma no tugwa na ene de omu frɛ wa yo 0551 05 wow number no 0054 44 no ta na boni ye yes sir for starting for now we was 055 054 44 00012 054 44 00012 my number na nkasa no ba ko ne de ba ko ne adwuma mu de no ze no wo mitim and I message Mr. Friend 0551667755 and 0270191971 na wo wani akasa kese ehunu krom na momo aye ne nya saafo no no common nsem na enhye nkran eni pi na hyehyɛ no na bedu ba bi ne bia putupru bi ni ade but I think say in the subsequent weeks in this very month to make sure say we cover up another one and am say na Kwame Kase akrontanta for na eba beye Ademi Park na Ademi Park Nyankopon Adaroma yati so ma bedru enti enei agroya oda panisa wo so antwene ompe ba bi ombesue omfiri okre hono be adwuma awomo eyewie yi na okre de no te so mo ba beye te be mo atwa kwan afiri okre aba ha kwa na che se be kropon ni ba bi mo matena I don't think it's anything enti ebesre opani bi a wutie mi woni mobi na de ne dan be ma obu okra os hotel here mo metena no mnya adwuma no obi o se me dan boys quarters Madaroma yempe ba bi mo no montena sa na mpanifo de be je se fantomanim na yempe ba bi ma wo no montena na adwuma no nyemre ma wo sorry ya no kwena adwuma nyefe no be sorry akọ twinisi okre na be adwuma wa ha na akọda okre na akọ twinisi wo na da bi enyefe yesre mu animanim ya yehwe ne yemwa sanse odehye de bi aka kyerem so odehye anko akwa ogwane enti yene kropon ne mpatam hade Ademi Park you ajebo abedu krotia yamana mba bi ntina no ma adwuma no na enti enye kama eni mpanyefo bi nkomo no mo de munchire mu amaye mredodo a ombedi enado ombedi na wotwe bosome na ediani edi akire na edi Ademi Park no na no ko ene okredi aye wo metedis ho na fe na ba kwa yenye yesaka kwa me yero same ku adarumo same okukuro ya okay adaruma enene watimi boa yese kasa parki kwa pe na daruma ni mpani di kodan no was there bi adu ofia oye interno so no same okukuro ya ene na daruma na kwa me ye hu interview na nya ya nya hu interview na me say ya interview ne bi a obi afreche so obeye amen obi ani ba bia kura ni ba ka obra ni ba bra obra biere ni ba bia akare sami ya nwa ha na beba wa akwa ha na beko eda na se eda se binya ba bi ni akotentini apo enkwa ene ebo ma na hoden ne e prema no na onkon kan kro na bribia na Yakopon so entunu futuom na onya bi efa moa mobrofo ne ahiafo ai no fa bi mu kwa pema so se na otwumi nu ntem so na ye hwe ne kwan se be hia o Salem no na be kana chiefo no se tabi ne kana monti ana optini na o ya no yu kwa pema no ya so no enti yeda na se de bia me ka kire wo yesoma obanyansafo yesoma na montenten thank you enti eno no enti Ademi Park bi apese de
a family crowd to na be on the stand now we stand in our home to be am da ko stand what papa dey say kojo sereku bia was Ghana do kojimu a okay ne had a sereku stand near the amount so no na aye kama na enti e besre mo ba bi no na no ada kwa me no be I this assembly me chrome abitifi kwa east ne ba no na tafofo pre abitifi for pre tafofo ni dan na abitifi for dan e dan ben ha eye kroba ne si community center che o papa Jakon Saka opani Saka si community center de che o da community center no kwame omo hotels rooms be about 30 the renters compound kesie kan so me sina no my stage nyina ho ne dressing room se na mfanye hotel ne guest room ni bi e ama abai on fanye this assembly ne mai me no kasa impre ho no da so afi na ban esi ni esi wo kre ni esi wo aibi ama omo se me ba ha ne bi o ma wi o matukom dia kwame intermittent no ya fa ha aban ye de abo ya ho ye we dan dada ginefa ye mai so hunu enti yesrem we no bi nyeme masem se me dan he metenkran meti abuchiri ye dan da ho mom kontinam o de me fa me ni mom boys quarters no obi si me hotel ma yi dan me ensa dan kra me ensa o ma genye ye wie ni e dasia be bo din bi enne nei aduri ahemfo ne mpani na nanoma tenkonga we roni se manya ko e mo ko mo fa mo sense mo bu mfro bi me na naso mezi se ka da na meja mo bi so anim yeduru anim ye nyama o de be ma ene nyeti mo mfo nko na ehuna mane na nano madaroma e mo so mo call pick a phone call somebody make a move get somebody and I say wa baby so a che me masem ne fa mom no ntenam obi ani nsan obi a kwame no crack obi ani nsan obi a obi ani nsan obi a obi ani nsan obi a akwapma ne empumtu no ana iguso ayehwe sene aye kan so bi ana unze me de ka de twa fa sorry side wo kwame ready for ayi hotel omo guest house na okay o de bi se mission house no adan bi wo no ma osofo bi wa ne ba nyi ti mission house ti minya dan kra be sensia osofo ne ma edamienu pem na enan egugu ho na metesa mo mission house ha ai ba ko nche mo ti ka bi o ma bia dan kra mienu na ka president ma mienu so kwa isi mama mienu na ka ekwa enim sa ekwa enim muze ase o man ne chichire no asorefo no gina faako ena eye amanyofo no so gina faako bre baako a asorefo ne amanyofo no ye baako chichire o man ne ye bra ye bebo afore afore bo no ndie yiko ka azemne dia makọ asori collection amada o se azemne dia makọ asori collection mo ya microphone to send ye nto ma metoda mehu baako bi pen omo transia ma ewie asori ni nyina na se ye de offering ba mo so mo ni offering bi adema kodano en na otwetwa mo sika ni bi beche sika mo fanti sika su na mo se ye kwa asori na esi mema ye ntua offering davi sisi akura de ye hwe tight card mu itimi bodin se bi ora donzi ye tese na nsen o tight ne won tent ya fa card no ra na nhwem avina meeting akoso avina meeting ze ye te da bi ase obi timi wu na ye se ye kohwe ne sika wotu ansa na esie no onipa na wawu no ye kohwe ne sika ye kohwe se na nimu ya ansa na ye kwa kosie no enti there's no menti bi da say ya so ya wi a ene aso ye se obi anko fie empire na bi etimi si omo ye empire si o ke na de obi anfa na offering kofi sepa ya so ya wi ani edum kane akora ye ji offering ansa na ya kofi se bi ya edum kane a ai ene na akọ ka asori for so omo mpe but me practically asori me akasa me ye bi from last week Monday to ene me pon adwuma oha e faka akura na se me bedu fie 11 me no o ya revival now ye dey said last week na evangelism week but ma anko kona esoro nse da nye na me ho no nsuo to a gena wuntimi emfro ukura ka akura wuntimi mfro ma ukura ka akura wuntimi mfro ma na de ba ukura me no ka kiro lord kwa kota ye kota na chi unse ehemu sa bebe metere bebe o junction the branch for no nsuo to a bi se teacher for na kira de ho no nsuo to kura teacher ni so be kwa yito uyi mpaboa ko fo anokwa fo bi fie kura asam because brebi lady bi ware ya na ombedas na nsuo ato omo ba na nsuo ntoy enti ye pon ya ye ko no ese
nimpa board ha he lo hye no oti afam say na aka tesi kukuru ni hye akire na ni besi kwa yeah anyway na you say de bia ye ka na nananom se ye bom akini ade ebra ye lord kwan ne ade no na nka wo say odi krom ho ehu contractor no mo boa na nka sa kwan kakra bi no omo ye ba ye bi bia ma ye amanyefo no meanwhile me aya sorry no ene ye odi kro ena chichire ye kro no me say okay me say me kai pa ebra mo ye epred kwan asori ba ko pe ena nu aduane ko che contractor no one Associated Church of Pentecost omo pe obi we epred bia di adanse asema me kan ba ko pe Methodist Presbyterian and Council ahwan nso omo ana kwan yenwie ne ntema o sense omo krofo do osonti omo be complain na yenwie yo na yesew eti ye ka se ye pedan e de ama contractor fo ba be ye a park na dam e de ama ye no ye nyina all hands on deck tena na bi obi yesre so bi obi yesre se even se like kopim se mfa se late junction no be da ofri mi gidi se akropon fo betumi aye because yen die yemren hwe die ye ho ade pa and I believe they can enti Mr. Sante ne mrantie no apa yemu mabaso adwuma sono mo ye ewo okre na ompi mu koye bi so asin se achem ho no mo side no mo ba akropon yi ye gidi se sa adwumaden no a no ba be boa yeso de ni be di akire ahompamu je ni Okuma Radio 97.1 Okwapma Ajazira Okwapma BBC Okwapma Joy FM ye de ho bajim na ya hwe bibi ya betimi akọ na kokosi bia enti akra Kwaya da say yakan number say dia gudwa no ebi ni 0551 667755 0270 191971 and kwame o number no 054 44 000 12 054 44 000 2 and I say I didn't to me akonkan na jankrata so no pay aba na don't see one video bia ho isi police ni ye police for ne any mo boni major yes police for the civilians no ho police station minim ni esi ho no pupo na say na say na so boase baby ayi mines ni bu egu also mabu ni police for soldier for eja mines asem no mani di eche say amu angumu omko ram na kwan bi ho no mo be fa pina ho na police for na ko bodom pe say yesi wa be pie bia na achew ane na ye nwu ye o ha so ye mpie omo say za consignment e ma abrofo e na abrofo na tu omo tu na omo ja nti omo a no mo bawuro ma kwa tu bi omo no mo bawuro ma kwa tu bi na say we di omo koye no and I say enkofo no pick intelligence and ko ja say no enkofo ye ma mu ntu sabio nti 25 out of 325 na omo tumi apie aya kire na o pepe na amwa o nti se me pie ne be mo am de na mi bomu a for no ho de bomu a na aja hu se me se de bia meka mi wie school na se ka me call police but me dan me catch say ma me bi ofi accredit atem nti bani anye ho na me the band na eko enwom na banaka police band den ka wo police band nanka na me de ko but yenhwe se woni ahoden a force work ye de ahoden ka abatiri ka ho na de yi o wo video na me anya na me da mawa wo hwe atwede a civilian na to na hwe ne police ni na to a ye jawo mo se o kun one on one a ye bo police ni na ma hwa technical no ka to ka bebem enti ye fa police for na ye nya protocol sam we ye mo fa si we ye minua we ye se na ye forma o mbetumi ye adwuma no Mr. Lady bi wadu krom be si ne ayamfa no police me ehye obaya general said ono tente be pe ebre bi so police ni bi mu adu krom papa police jina hanom na gawe sebi okosuya de pam ti alise yeah but yenhwe the police on pamade yeah aka kwa yenfa no ho wo yenfa no ho no e bi wanya kamafu bi enenim oh ajanu wom but the dynamic culture say a pretty come for some picky police for near there. One man papa na shell. Mr. Kumi, the Samuel won't cry.
ona mo anya obi na eka ma obi o hia me classmate ba ko kaputu papa ono no de hona bodan botwe eko school anya hona bodan botwe ne ko kama no papa ne nam hia ro ko pare mesra me wonka odunka pepepe no se eko police training o se man fa hwia mo se David hwe ne den na muhia sapo brush asa ha nya mo life ha e ba training enne ko pare wonkoko enne pare antwi wonkoko police me aka cho abrante ba ko ne to voter regime ba ko no e referee ako no e referee ebe mu na omude ni koshim enti no eja ohwemu show obi keke onam ho emrante nam yi soldier bon wom ho bebre away you go akofo obi an ho ne ho awu ya to atwede ba ko ya to ya doja police ni kikra oda fam oh enti no ya nchechiro mansa enti na ya police fo ni ade mo wa se omko military training ade etimi ka se Ghana ne first Ghana ne second ni ade wo training amanfo bi ya Tunisia police ne ade ya basre na civilian ni police ni de gina ni training 6 months nyina achi na civilian ya bobo police ni pomfram no ebrebi I think say police council ni empany hwe na omuka ho asem san say ekoba say I'm saying video no crime saka video. Oh David. Hey, na próximo. I'm dako. I go with you. I don't that procession anyone no mo kwa. Procession anyone. Hoy. Procession Oh, now what is happening? Procession police and civilian a friend is saying clash I be brave. We the best reason penny we no mo ka ho asem. And inspector na be John inspector kwa ni logo inspector patakra e bia no he. Hey, ako hey, Kwame. Debbie ntwe. I think say ebasa na civil unrest because the civilians no any prosecute ni they want to put the law into hands. I condemn it vehemently. Say whatever it was nanka so mutimi pay an amicable settlement. Police ba condemn so the fire crowd or hey, Kwame fighting you go pay. Debbie sha ba ta there yeah. And I say you humra no. Oh, you see humra. And I say hwe Jena yenya school no social studies ni ade ni yenya nkoto ne ntwe ya drodo ne abrofo China for na yentremra yentremra podi saka aban ni police ni a obedam ho ba chew otu police ni che fane mpabo ofane tua you see okoma be say America you can't do this to a police officer you dare not because get to kwan man kwan so onto na hano emra mom kwan say bia Kwame for self defense and but I think say here na da maybe and maybe ko ba say do baby at two different ho a why you make offense about because the boss say obi okọ no ma menye fine o papa ne ma menya asem bi ni ade no their form I don't think we should get there but for self defense Kwame minim ne buy ho for manya de we proceed asum we proceed ba ko we oh Debbie papa be o check kokko ne gina so ma order no aye Nenso be o check kokko ni nika ni kambu white any space we o say papa be mi ni no ya no cross kokko no ne ade ndie unze ho na expecta emre ho na massive hallmark anema kokko no de they must investigate this thing very well. I think say and the best man. But I think say as we say we condemn it vehemently. We say aban we na omunyam bibi. Na say kwa makakra na process for any do omo aboni diniti am for the aboni enye fe. Unze je ade ba ko say ma sa ne ma si obi ho na ono so pe police ni bi wa anya. Je enwo bufu. Onam nyina no. Unze Ghana ha no. O de watu kwa abroche ende kenkan ne hwe documentaries ni ade. Yes, baby, any aban na adwuma o. Obanya aban adwuma ya say police nurse na teaching ni ade. Ankran na ye ebibi enwuma no. Ense ne anka nyame afa wo so ya wa bie eye osuku kakra ni ade. Na anka aban agina wachi na wato wonsam. Obi osuku no kakra. Enti ka oba yi na anka Kiss Avenue annex. O asemasi ye mani bi wo enkoko watumi aye. Wa bedu ha ide obetumi aye. Enti na yeko ebia wudi 5 years o asani wudi 10 years o babia na ukọ babia e ho so sa enti onko a yete onka ha enti in the next 10 years no na ka washita babia enti nya ban
ana ma adwuma we de Ghana ha nko about me announcement mefa police 400 about me announcement ne akoba police for ne atumi aka say anya aba we nkrofo na enye ne fa we ne fa ntimo nsan ko fie na ne so di ntwini ahyewo na de aba miwa America no ne ade omutumi announcement say ye pe mumra momfa fie na mumra ye ha no de ye du na ye se atwagu anti obi wono pe police ni bi wanya ehu ahi na odi yesa ana general da bia me ka se mi se za community police ni ade no ye mfa ni panko tieni no na ebe mu se ye fa the real policemen na ye se akoya enlistment foforo wa fa me wa tieni me se ebia uni won ma mentemu ma anu achi no wa yi mafi wo me am da so ho wa ko fo bi foforo se ono so mra me ye re adwuma na me ye na bi ti ade nti na ye fa community policing ebia 2 years 3 years ne me fa police for na nkasa ye for mo mo tete ye dan dada no ne fa topa bi keke nkan we 3 months and 2 months na nkom meye ne fa bi enwum sanka kaka ne enko ajo ni panti me ko police no community police 2 months and 2 years no be trafie ni nyina ho abufuo na e ba ne sa wo mo de ye onim the requisite skills no style onim ni nyina and you share na say bia e de bo ani a o so untimi me o so betimi untimi me cause wo mo nyina ko training ko police training bia training no de abom te be sere mpanyini e ba se e fa police for no committee na ye fa police for na kasa proper recruitment na omo ko ye community police ni na omfo mo wuram sane mani nyina no to betumi na timamfo so ye hu se abaya de ye mfa nsa nka no basa se ye obakura ye hunu akura otompotem kura no nyame ye nadom no ko ye abaya ni ba abaya de ye mfa nsa nka no basa se mpanyini tewo na sebe igwa police force na yatie enya ade papa kura anti sene o kan ye condemn kura ye na nkrata ne bia bo papa Yachi Kwesi na wada the chronicle anuma o say Rawlins's positive defiance. Yachi Kwesi declares intention to contest Asin North by election. And tonight just say Yura Yachi Kwesi na won sem be yompo wo man mu say Asin North MP na won sem be yompo wo man mu no say Pastor said o ye kane Asin North MP say no ko mema yen kan yes no ko mema yen kan say say ye sponge ye hear from so Yachi Kwesi Yachi Kwesi sa na say na ade na ye no wasi nsuom nsuo asuansa ohu ne mu oduro yes ukodwa mienu so na hu ne eba no so no we declare intention say obegina Asin North mrache bedwa konwa na ebe to so aba no na ma monitor proceedings kakra amanfo kire say course ro ba fam wono o say Asin North no ebrebi ama mpanyifo de caterpillar ne ade kogu say be yom lord kwan mo besi ne omo anye lord kwan no na antia minya kire say nansen ya by elections no eya bamu no ukohwe mpotudwuma se ne dimirika ohoro no enya children service enti na che se amanfo che se by election ne banti na wo mu yi mu tedi ababe lord kwan no e dia mo enti we die ya to ya twetwa fufu mana to nkwan mu enti ra jagije question se wono a ana kwakwo gina mu na amanfo etimi ato no so aba ewo ho Asin North important mu horo mo na ye komu biewa na ye kwakwo pie mu ewo the new crusading guard the honor panyin ba ko aka Asin bi o say autocratic inverted comma horo mo Nana Ofori-Ansah must go autocratic Nana Ofori-Ansah must go na mejiri se oponyin ba ko a fe Nana Ofori-Ansah ye say ono de seven fa boga nya so an kra o hwe ni chena wa hye na obeye university mpanyinfo yi bia empanyin ya kire se sebe onfa go bia yan hwe nti na mpanyinfo no kire se ne tie bia se ye bod na so tuo na wo firi mu na wotumi ekọ na se school no se adwuma no etimi fa na ntamapa efra daily analyst I say Yewura Yachi Kwesi vows to contest again. Yewura Yachi Kwesi vow just say what the sense the bo and in the second tetema and in the sabo from say me Yachi Kwesi abawo ye tuna no po
yetu na wiyo yetu no memenda kyese kwese de nwum ahomache kura yetu abaya me yeche kwese akonwa na me ginam o ase north e de ama eye NDC magi hu nkonim e de abre eye wono mo ena yewura ense Joyce ena we oseche mensa bonsu ena e ka say I say stakeholders must come together to find solutions. Now, I say Anglo Gold illegal miners bruha and Inra Chimen Sabusu can be said stakeholders. One more can be woman dear Nadian woman woman na yen trust in Insim Kunya na yen show one casa siase Oma Omsum Puebechomo na yen fanny Manguga na afi yen trip Masibre Nasumbi into me emra hono na yewura ya kaso ye autocratic and say oh yeah University of Education Winneba council chair ono ye chairman hono mo na see ono okta kunyansa okasa don't talk please who are you sit down raise your hand do you have a title me hold BLL who are you and I'm say ono David entimpanyi ade ijagu ni chem to say UEW council chair under fire bra Castro ye underwater no woni de under fire ne digu ne so e ho no na hanom na wa wadanfo uni awade nyina e kwaku anyi de ho ye wura kwaku anyi de ho oba ase ho no ma I say yeah I will never support anyone who want to destroy Atamel's legacy okonyi de ho na echechemu se no kwasam ni nyame anim ba se ye pa mpanyini e mo be di NDC anima one de obi a the late Professor Fifi Asundwe Fenten from Fani Kweja Atames obi a na adwene ene ne susie ene timopo one for so de enya de a wono kwaku anyi do ho betwema no kra ko se bia womra ne bia se obetu frank so be den o omedi anim no ya de a obetu obe support no kra hanu bia bi wo se let's work together for peace in Boko Iwura Bawumia neka na kura ese Boko no so no ye de jim mameka se enipa makoma nson dimakum etio akasa wo mo a bebi ebigu no nye enti ne fi Boko nso eba eno no na ye ko na ekopiem wo ye the Daily Dispatch a miam wofa Tinubu ana wada ya akura wa chia ne che na spesi wajia jina mwa na esro esusanso ntwe no wase why Nigeria's president Tinubu cancelled the petrol subsidy. It was more than the allocation for education and health. Intia utwe mu no say sika ekọ ho no no ye ko ayarehwe ene school ye de bon bra na je say petrol ho kwa sika no edoso sen eno enti na wogina simpie so no say me macho abama mi se me yo mampanyi na nipa Nigeria no nipa do say na workers ye keka mo workers ni ade ni wo ma yare ko hospital na metwam a me de pen asikrata so hwehwe metwam na de nyina tumi akonkan e ho no say Africa will be transformed by the potential of artificial intelligence and data. Bawumia ena okaza mampenya be de akire ena yesi wakaza Africa betumi etumpon e de akona nima ise fa abefo kwan foforo so kura na etumi hwe niema kenkan nipa ne ade no eno betumi aboa magana etumi akọ eye nanim political laundry ano na what can be yewura Domelovo o say yewura Jampo Professor Jampo na kan say Domelovo forced leave. Domelovo forced leave. I say one was Professor Jampo called a Kufu Ado. Ntina je say one yewura Kufu Ado na je say one kan sa no na sadi na etimi akonkan na kohwe na say one ma empanyi bi kasa papa yewura kanaye ohini akompra kwa Japan afi Dr. Bawumia ena Alancha Martin omi ensen nyinara no na je say ye hwe hwan na ekọ ana say hwan ena eba nti akra anopay no ni twato no Daily Graphic no say focus on
SMES na je say ne eba mu akese na etimi e de atudwa ama eye empanyini no say Asin North currently behaves political activities na je say ukọ Asin North a se sia de abato na eba nti yesi obia ne mpumtudwuma ana ekwa so ewoye Asin North akra nkrata nka kede bae na yedi egu fam no ana na pe na se yehwe ayi ya baka krawa hai abiam da so say good morning or come and watching live from Accra that's so man thank you very much abiam 7 odin come bekasa ana kofi NDC from here so akwapim of say the so upon all the hardship that we have been through, President Akufo-Addo and his government have no sympathy for Ghanaians and still increased electricity and water tariffs. Was it a sin for Ghanaians to vote for MPP? Other one, Ayo, they should pray that 2024 should not come. My greetings to John Evans Kumoji, incoming MP for Akwapim North and chairman for Sampo for Ahmed Agbenyezi, for Had Agbenyezi, and then there's Adam of Mbawa Mino. This man. And Kwame, ayi, sa increment that no, we should also bear in mind say factors of production. Though you take the right decisions in terms of power generating, we able to go and from a bogo or no from many idea. Kwame, windmill at the my light by my solar by my cania. If you want to go the hydro way, any thermal way, they are definitely full autonomy idea. And the man akoba ni say. I think the leaders must take the right decisions to help. What they say? Yeah. I don't know they are meeting me aka. You know, say na o kano. Empanyifo no na ebetumi decide niema ebetumi aboa oman eti aseman Ghana. Nti say oman mu ewe sebe awia ebugu sa say awia timi ba na yehu se ne yenkra no ye ho awia timi ba obitimi awia timi ba na obi abisa se onyankopon eden kwa na yaye which be say signal say yensu a ye di oman anim ni ade no yentimi convert bi mfanya niema awia abo enframa abo anim ni ade I think say Tunisia also aja ko hono a won ma hyeda enframa yi akyekyere de aye nyama hoden a sebe eboa omano mama ntumi etumpon eko na me ka sebe na me ka ba yi I think Zimbabwe also kono wo ba bi sebe ajanan ya sebe yeko na yende obitimi ko na wa kyekere global bag no ato ba bi wo ma boa no kama a wo mode asi power plant kese pa ayeboa at least o kyekro ni mu nan a wo mutumi nya ebaako wo mutumi nya baako a etumi boa enti bra electricity ankasa we mfa say east south north ni ade no na central hɔ mo ne wo mu isu sebi ajanan no e de power mo ne ma enti ko hɔ mo sane ma ne ade a wo mu electricity ni ade no e wo fam yende die ye pre na ya tum o atana bi na hote wo kura na say light be eba na koma e hyehyew enti wo behwe ministers ni ade baby ampa ifota ni ade obi light be kobokro ebi mu ntua bi dan yente ya no mo ana yesi ECG panyi se okọ rounds akọjiji sika ministry ba ko sika e boss se home na enye sika ketwa so ba hwe na obi ane de fia bi na odi ice cream na odi yogurt na odi ye etire kakra na ye gine se wo mu a ye gine wa anti ye besere mpanyini omo tutu niema yie na se ebia se enyama hode no oman ne de no ana ebia ye be supply ebia krono nkran temane ade ne ape kwa foforo bi so na Kwame empo hwe bi we say I street light near there you do baby I say make a proper decision proper decision street light say akoso mo kane akọ offer na kroma yesu awia abo agum na ke solar yi nem kro thermal plant ne other we need to mean to tungu you be alongside Kwame over reliance on it no enti edumu a na nkane okro Kwame solar yi and I was saying this street light it is a kane crack offer na nka krom de ye yenhwe ayi traffic light yes the solar one solar panels also near team harvest a friend saying power near store at the they say
traffic light na bedu na traffic light do na kwada kita enua ne brand ne niam na edina ho ne edita yeah hospitals ni ade yeah clinics ni ade nyina yeah oko omam se Holland awia cheda mo so create me harvest awia kakra so om yesola. You see yempanifo no should make certain move and take proper decisions for me. And I'll be eba so be nya kwan ko supply fuel and thermal plant one. Oh, ya wonim. There we can say we are na ye ni year na se wonya obinya. Say ye na ye ni ye na ye yisu ye solar ni ade o hanu ma. Se fuel ni ade na e beton a ye be se obi nsa na wadi anim. Enti wo kro ya na e be se nsa na wadi anim. Enti se ye ton nketwa ana obinya ketwa ye ton kase ase obinya kase. Enti ade na mo ni nyina kase mu. Emu ne nya akasi se na meka no stadiums ne ade enyinada na solar panel no ne ade na atumi aboa na ye atumi ai me see ene na ye yesu yi o na 20 years to come ye man bo aso ne lord no ne ade ene be yedwe. Kwame, what nation do you want to be to our children? This is what it is that you ask a dear pa na pesi dija ye mano ede say omayedi 60 years plus Ghana ye nipa nko pension enti ede na odi kofie no ede na odi kofie 60 years still nipa team large bill keke na obi ntimentia besi na Ghana bebre de sumu cause okwakoji light ne pension pay kura nya he pension pay ni kura no aye adwuma wa pension ya tete ne saa ya tia enti ahina odibehwe ne ho no de onya bi atua lad bi ni ade ana mo pension pay ne kwaja omo ba pension na omo de to no de hwe omo obi wa ba pension kwa no behwe ne nana no mo fa sim we omo mo pension no omo expenses kwa do so sin bra oye adwuma se bra oye adwuma no sorry ana okọ sorry ana okọ enti oba fie no light bill aba, water bill aba, health bill aba, children's bill aba, funeral bill aba. Obi tu kwa o mekrao no oba besrao na send the light bill aba pieso se kifu eti yensre ana aja wo mo eko school ye engineering ni ade no engineering amu ya den cause engineering ya science ni ade ya ni ade harvest awia ni ade ya na convert ni ade power ni ade yo eti school no mo kwa no ya kwa school ni sai school ya kwa ni sai ya yari yo ya kwa tina school dem mi ya science yo mi ya we yo mi engineer yo Ghana engineers nkwa na ye lord kwan gota Ghana engineers pe ne mu ya lord kwan enu gota say science scientists me dream bibi na matimi ya solar panel na mde aboa mikro no don so ko school no o ma ente o monka ya kakra ya school kakra ko ne adete hei ani de deliver ma manfo ani ti say light bill cost ne ade any idea ya na hadwen ay onima bebre betumi a convert na de anya anyam na etimi de akoye ni say you see bebre professor from Pomboatin ede sa ay doctor ede anti yan consult professor from Pomboatin you say ono so betumi aboa yen na nke etumi anya sa nima ni bi ede a convert de aye anyama hoden no because say ne nima eko me hama ni kura this year nkwa no no ko report kakra ma mo kwa amre ne fa so kan se be won fa na ho adwe kwa be ai ne ma profit oh aja so betwe bibia bo man na yenya isa asa me ken wante na me asemo kan so aja oboa ana me se ne mo di Ghana for di ai no se be o ka se ye kakra me yesi me kire mo se me bie mani afa ne be mu no ne ya so pa me ne ade aye me kwa me papa yi na se wa bre mo kakra o tin aja so betumi aye betumi aboa na se sebe kona nim na obetumi aboa na ma ne moa at least you want to bet you so yenhwe o mo betumi aboa yemfa mo mrem I think say safo kantanka kodjo safo ekura so wo kwan bi ofa so a o generate anyama hoden ade ye ndwuma e wo ne honom ade ye nkoso to we are people aja ye biemu a ane say nkrofoko kasa asiasi ena yewura chairman sabosu kasa yenye stakeholders consultation ye biemu obi onyim de bia beti bia ye omra abamba so na sen kakra
omra obe won se binya betumi anya obi akropon hanom a obetumi aboan ya akropon ko a yenkofa anyama hode kura fi akosommo mu yenko ha ya no bia ibokumas no bia niti kakra na nke benya no ne de hwehwe yenkro ne yentwa so ne ade adi yemiemu mamanfo yemiemu na anyama hode no entumi nyere tibi fi baabi na sani ekọ ne de me se this year nkwa me kaya terrace ya to so ekọ enum ya to large bill so ekọ enum aden that is a reality. This is where we find ourselves. What can we do? You must cope. You must cope. As a matter of fact, you must cope. And you call there na offline so e be na baso e wa ya de oboa amanema timi konkan na uyo bi a wosi dan na wo pese wo dan wo wie ntamo a eno an say offline construction real estate ne bia say modia na ukọ na aja opoa na wonso utumi enya dan na uwie kama na kopie mo offline iron rods, cement, marine boards, floor, plywood no, the literal floor ni bino, okwa ubenye bi hono mo. And wachi blocks no 1 inch, 2 inches, 3 inches, 6 inches ni ade ni na no ebi ho. And wachi payload services, real estate developing and a general construction ni na no. Ofla construction ajibre eye. O wa monochrome obosmase na fi koforudia. A monochrome obosmase na koforudia. www.oflaconstructionlimited.com www.oflaconstructionlimited.com 0552 957198 and afi 0279 012 954. Ofla Construction is your property priority. Quick Credit and Investment Micro Credit Limited. Quick Credit and Investment Micro Credit Limited. Option for asema wo mu ene se obi ya pesika ade atre na dwuma mu a bosia na obo bosia de asikafo nyina beka che so mabobi da ene te won so pebi nafa ye wadwuma. Quick Credit for sebra no mo bosia say ye startup loan, emergency loan, salary working loan ni na no poko a omutua abo made nya tua konkan de ma existing business loan so no omoma bi said the amount for ka okwaje bosia gisa ode mpaboa gisa ode ntama nsiachi ba tintin bi ne oni bie de se kwara kofa bra ade mu amekura ntumi anye na wankasa enenti omo se yempere to mpere no a enya afi na kopa agent bia wa pe Ghana card na bra nya Ghana card na ba omebe obosia yi bi na otimi ede aye wadwuma bibia ne obetumi afre Quick Credit and Investment Micro Credit Limited for 0302 200 390 0302 200 390 and afi 0596 920 833. Quick Credit and Investment Micro Credit Limited or say lending made simple. Eja no pay yen twin check asiema ofe Maxwell akra name ofe Maxwell dia be che ensuo ni ade se da na na oda na okaso wa be sran wo ha na no pay the kwasem ofe Maxwell ayade papa nyame enti nanim kire na wonhyira no bebrebe na de ntimi nko enkan ya agada roma atiesi Okuma Radio 97.1. Coming you one and conquering. I'm back away. Smell my going okay. See this. Coming you one and go. If you're back away. Smell my going okay. See this. When we cry, wunduru. I'm a fed over cup. See this. Just to cry with you. Burn you on the feet. See this. Get down, baby. See this. Get up, feeding. See this. Okuma Radio. Okuma Radio 97.1.
Oh, baby, German, and Madonna. I'm going to be a Benjamin or should be a cameo. Can't obey or pay. Now, my own my address is a Sunrise, you would say, and then one I feel with my more than your one. When you stick out on Crawford, one, I want my radio. Sanya me to me, be a crowd, and I'm going see this. A bit soon, a bit to me, a bit on everybody, a bit and a bit crowd. A bit soon, a bit to me, a bit on everybody, a bit on a bit crowd. My radio. Get down, baby. Get down, feedy. See this. Get your bed in your wall. I didn't you want to put me in the room. Get your bed in your 97.1. Give me in the room. Bama ka umache. Ka umache yo. Saba kwa kuka umache yo. Wa kujamfi ka umache yo. Second on pet ka umache yo. My radio. Saba kwa kuka umache yo. Wa kujamfi ka umache yo. Jerusalem ka umache yo. Echamfoi sibisu. What's it on my street? What's my radio? What's it on my street? On my bed, what's it? Come in, one and conquer. I'm on the way. Mama, go all day. See this. Come in, one and go. If you're on the way, Mama, go all day. See this. One more crown, Dulu. The late Kofi B with this one, he calls it Sujeso. Sujeso, there's a only free Kumasi track. I just want what do Konongo? I just hear what do Konongo? So, who Kumasi? David. Just Konongo, also Konongo crowd, no, you mean Konongo, no. Why? No, yeah. Kumasi to for Monsieur. The Kumasi for Monsieur and a Udum, no money at the other. Udrun about to be yes and to a Nisino. Statue is a why baby. I can't say, present no way station back. It's all on cramming money. And I would judge when I compare a man, cry them say, packing never go care anymore. Manager took car. Come just no coins, guys. I can't remember. There's a just on Casano. And some more. Who's that? New Casano. Old song. Original song. Real rendition. Oh, yeah, dear pa. Oh, yeah, dear pa. And just only in a boy, Alice Crendu. Alice Crendu. Original, Alice Crendu. Yeah, you're right. And could be a rendition. But I come a nipple or pro nature cramadi. Yes, pro. Yeah, a near banner say. Say your mom break a crack. I had no. Make a sabat. Say mom break a crack. Your mom break a crack. And sana to me. Actually, yeah. Oh yeah, but you know, my auntie say a debia ukademi park see why as a dressing room bino. As a siana and penny be mama swati say when you dear say pre brackets so many abrains so sada no. Okay, say upre say them moi. If you see be no me campaign and no them. And to prep people na
ɛne kwame na ɛhɔ deɛ park ni ha ni bɛma deɛ wopɔ adwuma a wogyina nkyɛn hɔ a wagware ɛyɛ wo nkasa nwie mesrɛ wo mene mpanyimfoɔ nyɛ adwen mmerante bɛyɛ adwuma ɔmo bɛkora bɛhwɛ sɛ bɛmma kakra ɔmo kɔhyɛ kura no ase kwame mada ayida dabi sɛ ɛnyɛ wo ɛnyɛ wo Zoom station mada hɔ da ɛnyɛ wo mmerante bɛyɛ adwuma yɛtua ne ka wayɛ adwuma wie bɛpɛ ɛkɔ fie no wodi ne kurom a na akɔ ana abaeɛ ɛnɛ yɛka HIV sɛ ati sɛ no bɛyɛ mmeranteɛ ne a wokɔ adwuma bɛti HIV akɔma yere ne woma kwame wɔ so deɛ teacherfoɔ bangalo nsi hyɛn hɔ a adam ne ntiwa PC for teacherfoɔ bangalo no DSTV wɔ mu air condition wɔ mu kwame you can never eat your cake and have it cake no wodi a wadi how can you eat your cake and have it wobɛdi paa bɛkakra kofi a na wode yere no ɔmagya hɔ no na skana bɛnya no wode kɔtena baabi no anom na wagye sɛ meyɛ me mmɔ sport bi adi na no asɔrefoɔ no bɔ afɔre nam so wonya sika na de akɔtena henana na mo nom sa no henana so mo frɛ na henana so frɛ ɔyɛ apɛ no onim ɔso henana yi ɔtɔ papa pɛ sɔre a pagya no ntoma fɛde ɔta ne ka mu henana classic classic ɔte hɔ a ne praise bi hɔ munya sika mo fa mo nyame adwuma ɛnɛ yɛ munya sika mo fa nkɔtɔ henana baabi ada no ɔde me kɔ ɛne yɛ ɛhɔ a ɔyɛ Easy Palace eti kwame henana so to hɔ so papa ne nim no ɔsɔre no kɔta ne ka mu na ba what because it time because camera me dey bad eti men kaso just sika de kɔtena ba we na pa we unya sika unya kɔtena pa ba bi na wadi na aba na fadamfo abeto bi ato me wadamfo na konya girl a amo no so bi abeto say me ba yare na say na fa hini si na me ma me at the end of the day ame ndi ɛhɔ yɛ on sem zapopra me call madamfo bi hɔ chocho cream chocho kwe na osma me baby be ye runs e di wie me be na wife so ko unimu ma they say obeda na say ma baby na ne boys na so meko cause am papa chance me kwa sa abra na adwuma no mu stress ano na osu hum no fafi no me ne da ho chembe ho na na yire ada bedroom na me ne da ho alaji chocho alaji Mustafoti boate sa kwa pe me say ye kwe runs na ba fo so ko di nkomo bi be no ko no krom kwa ben enti dada twen wa man te say wo beda na ase me ma boys nyom da moye mo anam sim kam tem say me ba fo aso meko ka che kita me so no so ugo bisa say ne madam mam sika kan so sika so so ba da bi mi ku sika no beje te man kasa beji na kwa ho pachon ka me be yanka meeting kokko music I say o janche enti bi ase no na odu suma o ma tra suma che pa no be bi overhead no ukoko one rice ano na omo bola bi o na ho bus stop no match osa osa bus stop no osa for e bus stop bi si ho na chi no ho ye say ayi mashi area ase tade no nti kwame na nkonwa na da o me da so na ma bi so da na me ya na matwene ntuma na katam na no so na ndi tia no matwene ade tontom pra me pa nta he machi kumasi shabo ni bi kasama satase pua ne nkoko me duru fia mani so ni so takwa ho amade a chewe oh yes me koduru na ese sako fasi kanam sabe se kokko abin ko shia no oh me kra me da yi hotel e wokwan ha yi hona mse minim but see a life kumasi abontin kobo radio kumasi na meti sushen ba Prempa Assembly Hall Fox FM mako look my dad Fox FM first from a club my dad a couple of times me pe club you know na me nyesi kan ko fit no me peche ho mpo na me dada I told me I said them rabas mo bia na ho me ana nkrofo edi me anom dem so me kasa ko si se kwame ensi ho me du pampas kumasi adum pampas me tumbo toma kwame sketch mo ni me ya chego me da ko sushen teniyo ti misronka odi e ba krum na msikari anka chwo mazana na obi akasa acho ya nti anam na ma o me kasa won se obu ho a e genu ti store bi o no mo hwe me ba ko season frame na me ko nam so me ho na me bebo radio Fox san hade mo presenters o kuma se ti me bia me bag mo se me CDs ni announce na me DJ presenter ma ba foforo na me ti sushen afena obi a drawer is cause the call
na kwame Manchester nso na mo de tie no me koy say ka me no so man go Manchester nso a enne me ko ha me ko no store no nkra ne nipa no otu kwan na onu ni ana wa wuni bani I can't even locate it but I always bless them and he gave me money to take a friend is a vehicle home what I say Yeah. It's when you are so enne was with the manager me free baby my baby ha me ko radio for say how I am aka library obey from library to general manager I said oh dear you application you call I will to apply for the position of general manager say me tiare ba na me dia to bolem me tell one manager say I will to apply for the position of general manager just obey to me and obey your manager na me to bolem no asem ka o enti me ka ko say nipa na ba o person yes wo oba nne na it's about problem no yeah enti manager ne to accountant way I will to apply for the position of an accountant oh sir ekoso no so a no so dey ato e me emma ne a file oh at the end of the day free baby no ko baby o free baby me say Ghana ya anye ye onema bi hu ye say your variety ya busuafo ne ye madodo unu ne ta me kasa na no ane papa e contractor ne ba no wie school ba ya say my yo general manager na foreman mo be adwuma me ahwe nimdia be no wo yem African Brothers band no anye African Brothers I'll tell you today and an ampedu yes yeah and there was adofo afanyansa kwabri ne ba no ahye general pro Dr. Nkrumah Monam ne adedu you see enemy no ne kending do to boy ase na o makoda ne be sembi kitaban oswa speaker we say that he's part of it ne baba kwefen ena na kodwampadu Eric Tibrana na yese o twino kaka no o ye ne band leader. Don't forget say Santo num no san no mabo ban na che. Say Kofi num. O ma che so Kofi African heroes. Okay. O san ni Santo num ne ebuso pani Judas mo ni ade kwa mabo ma che. Until there was a rift. And the Santo mo ti kwati omintiminim. Okay. O ba na mo ni ehwe. Na sana baba akoko amra amoa astantia. One papa nam tututu eni ade. Enti ohwe Lebanese fo a hu se casting bonus e ba supplier nana Lebanese phone call to front kokoko za no e training no obey manager be se ohunu ba bia customers ni wo enti wote industrial area ho a sister Obu enter sister Obu a parliament is it a parliament agropon you are talking about onim nada enti ofofo ni sister Obu be kasa okoyi ni ema mama otomo wajine na one ne kasa into obako tena office also a manager onim all the customers where they are ubodin so manya onim nipa ko kwa mo taze ye wi ad ne ko warehouse mo ne warehouse won so ko ya adwuma enti e packing ye man nyina onim how I packing ye man to see warehouse wa onim se ayi wa ha sugar wa ha we wa onim sane man nyina ye okitamu bi enti collection wo ho nyina wo ohun the before obey we nyina wie na obekotena eho so manager no we na no bi ye de oba ya na papa no credit contractor oba ya be man pick up back na akogina ayi workers no so na o ka ne onim obi a ono papa adwuma kwa na e bi kitikiti enti problem beba kan we mko acha say yeah say yo hey say enkrofo yo hey say okofa ni sister ba e de naba na dan mi say na o man nko school cause yo school kakra na onya ni je na aye scan e bepe kakra na ko ni je no e no aye tum go na ungu ho cho yeah na e wa no mu da e wa oda ho yeah from Alata 4 store bet na what di yeah e bibia e bi fi baby ba ho e bi fi baby ba come ho ti sometimes me mom kakra so as am ye meeting u be ko Niger u be di 2 months u be ba me ntom kasa no but u say na ye ndie na since ye nim sa na ye no u say David Ameka owura Gideon say nya adwuma yanka me nim no but u say otika mu ni ade awaba all of a sudden okay me say me nyaka no ye mo brother no uni baby oni ba sha say free ye mo brother people must get to understand and u say manager tika mu say me say me sir
Hey, I mean, me say ya bremo pen papa na eho Nyankopon na do wotu no so a na obro ho asia to da na opaja kakra na eba sa so empaja betri je na ade ba ko so ye ho ne se onipa no hwe asia se o ka kire obi na waboa na wasore gya ne nanso enso ye one problem and na me gina what say ne nka na me gina ho na something ahwe asia ni bi something atwitwa utinwi atu ani na ye nya no say Philistine for say make come on say nka no wa ho odi nya age oh enti say ye so to da bi na ye ankasa ne ye hu say oh na say na metie maba bedu ha e bi na me gina 80 maba bedu 30 menya hu say o jaso gina 80 na nkrofo no momo sebe nya nko na wabobra sebe wa hwe asepen e nko na nema nko yi ama pen the people will help you kakra what you are sorry and they now say one wow there and then go for so be hwe mo aye wa so ampa and crepa and I wish you understand people yento ya bunsua nema if you nkrofo nchen yento ya bo ase me de bia meka jena meka sofo a medium na ase kire wa ene bi ya me se me nko ebi timi fa phone frame oh ba me ma say me se fa wa de because wo minimum me ba bo yi ejina wo be pam me no so bi ya adwuma sa jena dan ta gwa na wi ase enko de nim bebre skrasa ana ohini bi wo kwa benya papa ba na osofo ibu ara osofo no fi kwa moso papa fianko ne ba oh tamusika dan time pa 2001 2002 tamusika 40,000 400 million the car to some papa yi ja mama na me ye ma sore dada mo ye na mo nko ai e bon this is your hard mo bibli na ni mo no na o mo ba baby ni ade no afem but igusu a ye fem it me say at the appropriate time a trend ye nya jeswa igusu ade ba ko Ghana for obi am so besu mo bi obi am say wo ha bi a oh jena eba me nje ne bag enkosi ebia adwuma mfa ne bag enkosi ne office man no oh me ne ye pe ye jasa ne man no me ne ye pe nti dai Nyankopon adaroma ni nipa beka nkosi hwe Nyankopon watro ye di o ma en sabeka ye na ma ye boa nkrofo ne bi in our own small way beka say security men me see na jina skache uye pass we say mumie no onko fa forms amonko Jackson agro enne omye teacher fo so sabe 4 or 5 enti se obro ho asia Nyankopon na mani paso na oye funny pam people don't get it just about 3 minutes after 9 Kwame yes say Ademi Park na besuma na nka akwa se nti wekese no kase do mukuso so mo bobo profiles kakra ho ene ade Mr. Santi no mai na adwumefo ne basa aya nanka ekuo bi wa ha nanka bi ate se sales ne adi ma kosra wo mu ne bia kwa mensu bi bag be se 20 bi kwa me so ho nam de kugu ho aya na manom na we di bia mankane no ne ba ire ko so ho na no pentes be penti mi fi nyam na me kofa mi fi run Mumbai am ya na me koto ba ne adem ska mo no ma om me ba nwumre o manya je adwuma I mean look it makes it fun enti e be se kruma so form ho nyim na be ti ba se school for kra na se ensonso ne kubi ne se omkokora koboa na omkonso a coach who say se o ma nkora no ekọ mu a na makone bia se nso bi kra na mo be sa I think se tanka ne ade won kwa me bwa mo kra na bibi ho kra bibi no krobo so o ma show interest e dey se kroma na ekuo ni ade no mo ko kire ho ani so na etimi eye kama o ze na me kan se bi se omo ye okrede na certificate prede no eja Monsieur mi Church of Pentecost so bi di bibi ko che omo de a ene na manti Church of Pentecost ena enu aduane de nema kakra ka ho e de koma eye e mane ye kama me de oba adwuma mi fie nko a na oba ho a kwa me mema bibi no so ani age na watimi adwuma na wo ye ni ye we hwe no na nema kwa mo de be ye adwuma no me nka se e be wi o ba bi de omo wi ai cement kakra ya wi a ai Kwame omumia kroma na neto kroma na neto woni ba ku free asimfu so anaze
achim kushia na ba ya na so fiko na ba ya no atam cement ne koko enye ba bi o me adwuma na beto enti bom koko krom afo no bi di ba ento pana ho ntama ne enche no na aka o take ma to wi a onwe nam bia papa bia na o ye dan o krom kwame ewi ase ne dan nsa okwe ne sase ne gu hoda da o no o university tinye o metalist university a o ye o be pon so ba bi na ne ba na za fe dan sase o nya dan ne paja eti na ne ba na za ne materials ono tin cry in the tom kwame iPad tana me hwe aka he ni ade na ne ba na za dan we na dan we bi sase ne paja was about for me by den ya project a day twa mo hye nya ye paja o den to for say kwa me cement in the blocks ni na nwa ne ne me ade de adwuma o nche o pa me e je be wi ase na e de me park be wi no obi 3 bedrooms be se wi so e ti ase nya what dog committee ye nya de ho jimbi say something so we all watch ina be hwe o wi okoto agu nye ni ba na beto ye mpanim kwase bia yenhwe sene ya kana eja unze de be maka se ase ye ja oman kekere no e de ama ya amafo no nko a edinka we die unze e ba ye na ye kan bi na e be ye Presbyterian fo ne nananum ahemfo asem omahene sore ye ene na abai ni man na ekoso sa no enti nka anya sa ensam fi benkum ensam fi nifa apuye atoye o ma bi wo mo ensam ne ade ni nyina mra na ye fanwe ye ka ne sei dachi bi ye wie na ye nya eye football abaako bi e o hanom na ye blaster yi akobo bia sane empanyin bi betu om ho ne ade no enya adewa nsu na ahyase na ede nti ye besre so mo abaye om ye adwuma yi ye mo mama Castro ni mu ne ade omu a wa chei enya me de na ode bebre mo ha no na ode ko mo onti foforo na ode akwa ko mo Abraham ma se mi so betumi enya me de na ode be ma me no na ode akwa ko chomu ayi Ibrahim na ko yesa wadidi adia tie de kaka ko madwumefo ya eno sna ide anam sa se kwa be ma no akopa wo wan ka be ka ke se me jine sa ai ajakwe ni anopa onya kwele bi mo asere wa bie o jena mi anopa no me ba unse me pesa organic ne ma no e bia ba ku bi abanansi aya me no mo se pepa akoma ho na afọ akoma onom jot onom ayinsa menum jot na okona fa de na wo ade koro kuma oh say ye ko ba ide so bo ho ban me akata me suro pane ntie me me feel di Tariko se bibi me feel di no turmeric na manom kakra moringa onom kakra na de sim na me ko ene be kura me kakra be 10 ho nta 10 opo na we kakra na mbacho me nta ye fasting me hye nkrofo kura so munye enya me ne so of na tini mission house e bote de boy say kakra opo sa na delay na wa dey we proud opo na delay na we proud ya me fa ya kwa dworo na ja me konti anopa de me ba no ndie me fa bibia enya Castro na Abraham mama o me no Castro ni ye anopa we 10 no me chia na me ko do ni wa me transia ahwe na mana ba we ba o say papa na ka say o say Bible say no me enka na osra no fahima kobo ensapo to no oba no ada o mo pro no obetena chire Johnson kan wa kin obesro o ya madam ma bibi e say o kobo ko je no me Bible no me na o chako o kobo mu a o sa quotation say no me enka na osra no fahima o so oba o mom obetena chire din ma me so Johnson be kan o kin obi ya press madam o ya mam I am too thought you no anopa no de e ba o say na adwuma no so no o mi say awia no say drive no say dey say offer heavy no to me so be kan gum na nti omo hwe mama otomo no ne ade bobo bi kakra no mo de akọ omo so ntumi nya ade enko te say e bia edit na no ne ade no papers de me so mo fa yan hwe ho no ye sika kwame no chrome ni say you see chrome team no utie adwanifo no so grievances dodo na nya sika obetim de atade na onto ha o o de atraka so konkra me ko hwenkra ba no comedy na e ba ye mun comedy na ko gina ma no fa ma adwumefo ne enye ome o ha ya na ebom din so mo se omo emfa ne ma ne fa koma wo mo ne obe free de obe ba se free ni bi onya sika so betwa ma konkra
You see, we must love and cherish our own. Ebini nije for ya come as me. Now we are hoping people change someday. Nipa de unya nyina pepe there, but someday maybe we can change and we'll be fine. Kakra. Oh, Adibiaba, if I kakra na nipa na. Come on, bye, Kwame. Whether we like it or yes. Clinic, you won't be. Yeah. Your father, Ademi, in a cockagumwa. Yeah. In so no. Nana may be some was a Bank of Ghana for and common need. Now me share him send Casabre teacher for near the crab say any day. Kwame, what a teacher for no. Goes for your friend, my dear. More chance any encroaching group of papers near Franco. And then by my 18th me send delegation member at Damascene no. He say any day, saying bro for near the bed when you're quapping pina. And he say, we say, there, we say, boy, say near Chonaka. How long ni? And run now, I've been waiting. So some members say I can't say crime bomb na coach. Nobody has been here. Panibia friends who had to say saying and they say, in Jesus say jai, ne a costre, letter will be a copy in fee, ya could be a director of education. I'm not called director of education, because say do I'm for it entirety. Anne. No, no, quiet, all right. Education one, yeah. Okay. And Sana. I think it's your opinion back on the two. Yeah. You know, call education director and Sana. I think some of these things. I spoke to MC. I went to MC's office and told him we should add this. We must come together. Now, we catch us away. There should be a certain education committee. I don't know, and yet from education officer, from a certain amphibia. You have a sign man. Mona Mohe. Bank of Ghana for Bana Watchy. Look, Tessicana, sort of come you. Anyway. You're doing our best. You're how you baby. Obi say, Mr. Host, let's talk about Kwapim development. This day, I beg, because your road is not good at all. Our roads is not good at all, especially Latte Road. What shameful, Mr. DC. Your road is like, oh, come on, don't say that. You must resign and adopt Market Road. Too bad. Mango, I see the same. This is going there. So let's talk about Kwapim. God bless you. You see, Kwapim development, especially North, Oshe South, Abri, gradually they are becoming part of Accra. We almost set up in BBR. It's becoming cosmopolitan somehow. What does it? And great. So, honey, municipal. It's becoming a metropolitan. Because we are air corner, it's becoming a metropolitan. Because a cosmopolitan cry, if I move from metro to Cosmo, because when the pair will be a free walk, a ye baby a present for Mutini a day, I didn't creepy no money a day. So, Enna, Oshe Okrea. I mean, undoubtedly, you say they are developing, acquiring other infrastructure. North has been suffering. And who speaks? Who talks about it? I don't care. But the truth is, truth must be told to power. When I met MC, we had our discussions. He explained his bit, and I understand that he has certain budgetary constraints. But who goes to push for a certain allocation to come in? I know. And the best way say, "Era damboche." So on 24 energy. Onom din komo. Yeah. Oje futu. Meko bi minko bi ya pa cha ko bi man ni ade. Him say who are the power brokers here? And the same showmanship, many framing and not me ye. But you see, it must be for the collective interest of the people. Yeah. Collective interest of the people. The collective interest of the people. And great. And somebody should own up. O say, you know, I can't say me there. Say, okay, be a weeby. Akuma ye can ye be. It's one among cockoshe. Ono young for now or the message in by a quiet idea. Miss one was there.
almost on my home one say because crow back on actually had no almost pelor quino or he and taxi and Crawford no mean fias any Kabi, I pray a typical example. yeah Nana Safro Kwampa yeah Sati MP send near my nidia na sabi kaneno uko waria yesi ube maniwe nkasi rozipo ahombo ane say yeah papa manya dwuma metwa meka wangana matomi mpa mo me TV bosume so menya say mo full wida okay nemo any ade. This is what we are talking about. ye kan is so no me gi say onuman for tro say ne wa trouble no pa kama kama idi aba at least say wotimi trouble for to paper so de ko kire pese me so ye mo an yenko yanim yenko pem mo anfa mra e betumi akọ yanim bo betwe tra kwa oni pa ne twam akọ dan ya himfia oh he knew maja couple oh you see that's we opa kwam to face obeye clean up exercise yeah we say em manti okroma ebeko obi nta obi o obi nta obi kra mo try show some more do am me hu ye de bada Silas wana it means legend debe yes mo bu no mo wo penny say but o say man bo a mo de mo shim na mo ye na kama and ye mo you come to fear about so me giri say eduso a o ma yasonte na yenso yemfa ahoden ni bi emra emeta nachi general na me kan say mi say sene ye ka no ye nyina ye moa ye fa yensa ento desk ne so ye nyina entimi mpija kwa apmane okremane bebi e wo bi entimi konka me kan se ase honum obia rutu for secondary school ofa amanfro honum ekọ asenema honum na kofi obia woni beka se bi o se wo yenya school ba ko honum a eye yenya TVET yenya wuya eye ana madam fo ba ko o te wodi no se na mo se munya secondary school amope muko hu DC muko hu MP muko hu nananom na muko ron bisa se ma ho bo atesen a den na mbeka enti obi ni asase wo hanom na onfamra na yenti secondary school ni maye enti krache ni hu woni ni nua ba kron say 15 acres of land 15 acres on mema na aban ni mpanyifo nsom na mo nso says am passing in secondary school o mema secondary school ne dia o mo enye ho mi ho no na opanyin ba ko frɛ me ka che me say opanyin ba ko en di nkomo say apart from if say university work upon her na training college enso ho hanom no ase hanom no nursing training betumi akoso ho hanom na ba bi o mo ka say o mo be ye secondary school no opanyin ba ko bisa say den o mo ye ho hanom e be ye no opanyin ka che say o munya nursing training o mo pe so me bo opanyin di a kire chairman Kofi Aite asema make odi madanse and this chairman asema make odi madanse when the people plan for secondary school but no be so adwon say so munya o mass asen ko ade a nursing training o be so amomo enti se yankasa ya mo aye ho yankasa ya anye ya adwene se ba bia yete ne be bo ma ho na matumi atumpon a aja aban de kakra bi no be ye o aban de kakra bi no be me ka se ba bia mete wo so ho no mo no ni be si opanyin bi wo ekropon ha ana o ma sika se yemfa kwan no o ma mudi abro na mo hwe ne ekoso ho ensu to se ki na no ka ko twi wo ho a yeah me yem kra shem enti no yedi ade be hye yensa ne ya tra so ne yedi ne e be ko yebotom nti me da bia me ka se ampa obi anu se me kwam da ko mo ha me MPP ni ya hye dan kukuru ade kase bia amfa mam na mo empuntu dwuma ekoso kura no manije e bia na me babo was e bia na me ba lord da achi baba ye doctor baba ye panyin bi ho no e bia na nkunim mo da achi bi omo ha yi na to okre or the director of education na director of education na kwa nya anya no babo esobo ye babo esobo ndi kakra better afraid e benya na mo ye empuntu dwuma be de be e be koso enti all hands be on deck okwa ponche kire no ma ye nya ma da bia me ka Kofi da bia me ka se me kwa sorry ba me san kwa kwasi da because the one e bopo ye be pam ye fi ekropon hanuma e fi Kofi coach Ofie Royal e be je fi ni nsem ye nko se be ko ye be kwa ka on nanum anim okay kwa be so be fa be je ye nko friend mra enti se me te wonum bi ne ye boss apon na me pega me sa Kofi coach bra wa brepa e woni Ofie Royal ho ne de me sremo mo mfa mo sanka na mo ye fra ye nko ye chichiri ye mabi ye chire nyansa ye mabi
Ebi yenjire mansa. Okwa no waka wadwene. Okwa no wakire wadwene. Ebi unye sika kura mfa ma. O contribution say sika na minia ye peja abura go so amin to me. Ye de dade na sebi ye de rake ana ye de tri ewura anu so mean to me. Say na kwam to fe kan so ba be asafo dwuman. Enti sebi mean to me enko to aduane enfa nkoma eye contractor for eye adwuma ho Adami Parker. Kwam to fe si wo yigota mu a mean to me she volunteer boot endi na chi. Na mean si gota nim enyi gota nim bi. So all hands should be on deck. I didn't even conquer. Missy, then a general kind. I pray the henny. Lord, on no shot. Edu be going to confer Israel for. Now come the robber, pure robber. You can also almost to me nane. No more there quino. But not sika woman a quanum cacra. It's almost as they do baby. No, and I want to what you say. Ah, mamma, my dear, my idea, Miss Mudia Mamma. It's about here. Or cree. Quino. I pray the shall say first because or he no any decay. A man for number more. A man for a tick or dia. Sanka entumi nkoso. Nti best a man for nyina ye nyina yenkan homom. Akra ebetumi aye e de aboa na ye kro point etumi atumpo anko nanim. Yamwa. Okuma Radio 97.1. Okuma Station where the man Kenya Okuma Radio 97.1. Hey. Medio so bo ba fi ma pa o bo ma ya pin no nya mi sure be ma pa o bo nya mi sure o yiro ti me ya ni ametu mi bia mi mreso na mi pro kwa no me na no me bu na no me na kwa no me mi mreso na mi pro
Okuma Radio. And I'm better my dancing for. Mom for better ball in you. What you me dear to me who go. Why your son's a dear? Near coming in Chiben Castle. That's even my new. Who ran on your Charles Allen Jima. Ghana Video City. Just here, Judy. Send it for me the trivia. Bami Kuo. Abasa Bami Kuo. Yeah, me and the Ametimia. Nimran Usmana Mikro. Aquanoma. Yeah, we didn't come about for you. Yeah, the Ametimia. Nimran Usmana Mikro. Aquanome. Nanome. Nanome. Aquanome. Nimran Usmana Mikro. All right, 26 minutes after 9. Victor Hendako says this one. He says we should learn to start from zero. Small. We will get there. Hastily climbers have a sudden fall. Kwame, as I say. I said, Obi or print home a front town, or Fias in town. And the entire boat names and cracker. Oh, Fabaco of a menu. Because the brand, I make bria, it to Mercano. It wishes I bore best at 10. Young Casa Fanny now, Oko, no Baba Fabaco, Oko of Fabaco. When him round wants to know, offer a boy, it's very well on your endurance. You walk out shares and what me are sorry. And in the ancient young boy who they say, you be fat and crank. Jenna Debia make me secret. Let me have a casa no. Make me can't there be a mini secret. It's as a young couple I'm no. And if my secret is God, I have no secret. But God is everywhere. In the entire was say, Abrabono and Yamrica too. But you focus say, Ufitipaco Posia, Muja and Eba. In the entire was, Oshe and then Ranty and Mamba one and Mafuini idea, Quia, ye faso, a pesica near Diano, a hardjane, a bestre. Entire was Kaka, be a befa, Fadi a befa, the Quasempa, the Biameca, Namid Nelson Mandela, at the I am Phantom. Obi akodi prison 27 years. Wabaya so many man penny. And in kakra. Ebi na u nibi. E mo ni mrobia. Enye ni tina kwaje ka obi acha wonsa. E bi tina kwonu madru bia nsa wonom. Okwa hye baabi. Mo ni mrebebrebe sa. Araboni en akwa enfa. Yentra wase kakra. Yensa kakra. You say ka so obi de ba no pa, obi de ba wia, obi de so ba nwumre. Na bia meka nyame hye me amada na so amam bi kura so amene hweka. Ama obi kura imuni den na obeka den na obeye yente wa na wo hwete na nipa ni abresika ne ade ye ne bresika adwuma so ayempe ye ni abrese benye sika adwuma so be ma yenye sika so ene so yempe enti kwamba so be fa benye sika no yente bo asen kaka ne nsesa na mako na ebeyi obi e wonye sika bi ante onte faako obi wonye sika asase so bia you can name them the brigade, the Jackmans, Omuna, Omontefacon, Omonte Obagana Hanum ya, you are just for and saying, you name all you do more, or yes, zoom lie or waba, whatever come on for us, Renoni idea, and you also would you wouldn't be now put to prove per se, one more come when him a son so dear, Obebre, and to the young Kaka, hasty climbers, they have a sudden fall. Yeah, that's it. And they also a futua or their brain, and I pay. Okuma Radio. Station with your man Kenya. Okuma Radio 97.1.
for the old, and Titalia have so. I'm out for the enemy. A brand new I'm gonna be so. They shall come very boy and pray at you. Brand new I'm gonna be so. Very boy and pray at you. Station Radio Man Kenya, Common Radio 97.1. For Suwari Pasolo, he calls us one of Brandy Andrew Tree. But now, I'm
Friday do a tree. I say me and ya need see any or pay any holding. Hobra see a crack say Kwame Kayana or say Emery Pebble and Brain. Kwame, so long you me, what should I tell you? Yeah. Someone who say loaded. Because before I went to dance for. Sir, you know dancing, you know. Who say that number catcher was say, be sure me no year, Juma. Now you are from Impoma. Sorry. Crap. And then Gideon said, to me. Crap, to say me shamono. Is your nominee because school? Me na sound good. I made back or higher or a NHIS higher AC. Secondary school and a brother back home and start crying. And I will share Auntie Mavis or no Sunday school teacher. Yeah. To some me. No, David. But we are different people, different altogether. Different. You be in Timasia or no one share and dinner auntie no your nasi. I can't say a could do you when you go to your home. Na Adriana Crona in ID. And just some way what I'm supposed to say. Ni issue and hand no. Could be a self funding none one issue. Near Anna a yes, a dance for can say. Fancy hey, ye midweek at the same corner, a year to Cratty school, no, and I was saying, yeah, didn't kuda. Okay. And now call me some man fear, or me and Yauda. Okay. And if I say, give you a tea, or be chairman, you could have my contempt. Yauda was a chairman, contempt. Okay. For me, even some the feeder, it be a brand, but that week, you know, the yes, you know, across the whole globe, it is the same thing. Consider talk na man the same topic na man ebia bronwa say ho a any so asa na say ho tumi di ase ukọ manfi consider ebi mi o mo de bi anwumre congregation ba ko bia na asafo avance kingdom ba ko na asafo no ebi e wo twi asafo m ye obi anzema ye obi a fasa okọ ha okre sa we mbebom de bi a 10 to 1 I tend to be a 12 we be a 1 to be a 3 we be a 4 to 6 the best is the same and na okwa igbe mamu the same thing okana igbe enzima kasa hodoa and asafo de adwuma bebre and I'm track say I'm the chain the quality of it and I think say obi ni ehu a nanti a oni ehu abana ni ehu afre na me frefo adwuma yeni na oyehu adamfo no frɛ Abraham bibi na ame ade modru na usuanya nsa na obrase o ya de bia odwene ho sɛ menya de a ɛde ahohra na sɛ efi bɛbɛta yehu ade ne ho ti bibia no o ya de adwo mienu onya ma ho nyama Christopher na mo button so de mo dodo na ye mo o kan wanya asem de solo nyuma na Ebra Samuel Wusu ya Samuel Wusu so ya da on se da form da se fo enti we Station Radio Man Kenya, Common Radio 97.1. Maya kukoni ya banku wao, media mesima kwa media mo. Kwa baya mameno, zeni pani njina ye makamfo kwa. Yungweni masenche, yungweni mwasi ya kawansa. Opramre wano fita se tuchile makra. Nijie majwe mbone se sanyo. Enti sana namo, misi. Sana namo beye. Station Radio Man Kenya, Common Radio 97.1. Hey. I said you're safe and straight. No nyam for nyam you. Yamu pene kokomono. And one other day benjam yo. Maji nyam microphone flow. Yanum send your pay and yao. Nyonya no swa. Tete me santantani biao. Yeah, when you been crying, I'm in one by a comedy. And you can't share your one funny one channel. Yano mo koto di eni bujo. I'm going to grab and ye. Back by me,
Fiam Sono. And if you any movie, it is sad and Namo, sad and Namo, now me sad, I don't buy a Modonio. By day, my just one Okuma Radio. Okuma Radio, Okuma Radio, the Kramuche. If you are seeing my brother and the baby, I get to say, oh no, no, yeah, the uncle, yeah. I call you, man, no, dear, yeah. That if you got a wolf, no more one so bad, no foul. Also, previous young dinner, that your papa share, and you Sarah, when I hear it, I'm a best. I just want you to so I just stand and young for a truck. You want to show me this second ruffles, and to South Bill, so look, what's the idea? What's the moon? No, so come on, woman for me, then you miss that kind of thing. Come from way, and name me wow. Check the sun and now, me. Sun and now, I mean, it's there. On a plan, I'm on you. My team, I just want to Radio Man Kenya, Okuma Radio, 97.1. No problem to edge and sway. And I'm going to tell you, I think I just got to the so front up. I didn't need five gas and six so. And you're telling who every day. We didn't need one more. The Grammy is so proud. For respect. This of mallet. So don't fall. One man. Masuo sebewi emi say yada abo a wo share me no enya fe na ko wieni o masuo wo da senie dara wo tie dia me dia matunu fo dia mo nyami aho sana na mo be me sana na mo be I mean it's good on a pana mo dog you. Just one can say we go. This sun and now, me. Sun and now, I mean it's good. Ora kind of modomio. Madi machia so kente. I mean, enyum we su very loaded. Account the sani isu ne ne ban. Ayamba jo obonyu mo lanchi amotobi. You want answer for? Oh, me let pass on you the movie bre. Met me to take city. Me say moto. Neto. Yes opa. Asofu biba edokro Pentecost, very pastor apia. Ono be ball krenwuma, je say e de kama Pentecost for anka say nibi. Oh, na solo nyum de. We time. Me 2 feet take city. Oh, you to the omu ni moto. Na mo say ye to. Na nka onye sika. Sibo brothers ma to. Men nanti brebre me kono boko selfish abo mo nyina bi cassette ya de twa bu na sa na man bi ene e bia wo hunu na kan ba yan kwa me na ye to ye bo enyu de we come asem da bia say sa asem to a ye bo a wo de sa na mo asem to de a utie mo 75 papa o si wo ba no fa biase bibia fa ma bibia ya wo de a bibia ya wo de a eye obi no eye wa na ye kwa ma Baby, I will be a dear. High medio. And you will bona and Crofuti Musuba. I know for one of the account. I say, but what man be a you work a crime man on any so be a my uncle Konia Banco, dear Miss my comedy. Then I am my comfort. You went my city. You want him once here for myself. A primary one who has to switch my cry. I must a primary at the one who be fit as a switch my snow cry. And you want to trim it. Oh, said
nipa deɛ kaka na oyi ba adwene deɛ adwene deɛ premier adwene my day my chance one can take me go no nyam fo nyam yo e mo pene kokwo mu no eno na daddy bejam yo ma je nyam microphone fo ya no sen yo pe ye nyawo yo nya ye no swa tete mi santantani bia o ye mo ni ben kra na mi wa be ye ko meni enye nya hye bia won fa ne ho nche no ya mo ko to de ni bodwe o afoto brother me me fa me kwa wa yo Adriana amri ni bia so no edebia ni mu bio enti sana na mo be ye me sana na mo be ye na mi inside ora bala mo don yo by day my just one continue go Station Radio Man Kenya on Common Radio 97.1. We are seeing Brad and the baby. I dream to say, oh no, no, yeah, the anchor, yeah. I call you men, no, dear, yeah. And if you are a wolf, no more one so bad, no, foul. Also, baby, I see how you now. That your papa share, and you are oh. Sarah, when I hear it, I'm a best. Bani amosu suwameno ayasa na nyanko po achro the one achro me self from rafus enti self umbe solo otiantia kwashi premu no so come ne woman for me dey near me sakana premu konfankwe ani mewa o she enti sana na mo be me sana na mo be I mean it's my day, my just one continue go. Common Radio. And I got to control your thinker. And you got to the so front up. And then you pay your stances so. And your tongue will be brave. Then me one more. The Grammy so proud. For respect. Mr. Mallet. So don't fall. One man who sang you. Masu seven years in say yada. About what share me no. And I'm saying I'm going ready. I'm a slow water send ye. That I would see a diamond, diamond to no fool. Jambo Yamiaho. In the sun and now, me. Sun and now, I mean, it's yeah. On a man, I'm with you. My day, my just one. All right, pass over this one. Of course, very lovely music, classic one, thought-provoking one. Kwame, and the first one is MC Oba. We had between more. Bibia koso okre na is taking years and sana empanyfo eni eba so. Se wo mo ate CAC area ho nyina yese Ali to be battery factory no. Ho na wo mo share ase na yese LED amudi ye adwuma no. Se what is area ho a hwe ho ye na LED no bi no ase one brody ho ne banche ho nyina no a room nti ma banche na affect banche ne brody ne ho no nti wo mo ate ho no ma wo modi banche ne brody ne ho no nyina no they are prone to certain diseases nti sa important ho no o mo hwe yem se mpanyini ama enkrofo aba sa anwea ne bi ekohwe se yam passe led ni bi afra anwea na afi yehwe no puma sibre ho no na afi Methodist
school no ho so ho na factory ni fi ase ho no e ba so ho no mo nti mpanyini atu ho na mo ama wo mo hwe to bibia wo sa enclave no mu bia no yese led ne timi ka mo fra adwene ne ade ema adwene no timi se be tochima kakra nti wa wote o ma wote sa materials important wo nyina eba ebesi asoda no nyina no se wadua brode wadua mankani na ubedia empanyi se wotiti ni yie ansa na ubedia What didn't be treated no? No mo kase omunua ni yie. Oh, come in. In the past, they no more win a raw. So no mo nim. No win a raw. Man can in it, but they are not in a raw. Who say? Omo chere say. Bia could do be na kase bia wate wase agon odidia. Na banchi de kwese yan say yes ni enam nyaja. Banchi so nya eja na kire. E de kwese here wo muto be na mo bia ya fata bro to say bia na mo ni modi ne mretintin ni. Mo hold on. Na yehwe sene na oditi ode ne tuti o won pan ya na so de me so musa asam no so bi won wo bi won tontwene enti so obedidi a on so majankum yes wo mo atna ahoro mo kwa akere kwa na eja esi bi mu bi ya o relocate si led na edi ni pewu na igusu edi ni pewu enso e ho kwa mretintin seni a battery factory ojaye e ka ko ebe ko 30 years. Yeah, I got 30 years. I got 30 years. Yeah. There's a fina any about. Yeah, say more. Anyway, I have na bo for us na yen sorry so yakopon bo achina memenda yentimi ama Joda ibi sia ofia. Station Radio Man Kenya on Command Radio 97.1.